utse nagitanga kugira ngo mu ikipe y'igihugu ariyo mpamvu rero uri busange important objectives ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Uganda ni ugusavinga not receiving. Ntabwo bari buze mu ikipe y'igihugu bafite gahunda yo kurisivinga ibivuye mu ikipe y'igihugu, ubwo baraza bafite gahunda yo kusavinga national team itandukanye n'Amavubi nkuko nabivuze. Ababasha kuganira n'abakinnyi urasanga gahunda cyangwa aravuga ati ndaza kurisivinga what from our national team, bitandukanye no kuri abangaba bavuga bati n'ikindi buze guhereza ikipe yanjye y'igihugu. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Anga rero navuga ko bizanagorana cyane kubatsinda cyangwa kuba ikipe yatera imbere mu gihe hatararebwa igikenewe, kugira ngo hafashwe gahunda yo kubakira ku bakinnyi bakiri batoya. Sinzi ko bene gihugu baravuga bati reka dukuro cya kintu cyo kuzana abahashyi bazaza gufasha ikipe y'igihugu. Iyo ni indi point ngezeho ndaze no gusorezaho. Iyi point abantu baze kuyumva neza, kuvuga ngo dukeneye gukoresha abenegihugu apana abantu bahawe ubwenegihugu. Umwaka ugiye kuba wa 12 gusa ahubwo kuva 2 byibuza 7 nimba nibuka neza, iyo politiki yo kubakira ku benegihugu itangiye kugeza uno munsi. Imyaka igiye kuba 14 ibaye 14 hafi aho 10 n'ingahe. Bavuga bati twubakire ku benegihugu. Iyo politiki yo kubakira ku benegihugu imyaka ko ibaye 14, ntabwo muramenye nimba yarafailinze cyangwa yarabaye successful. Ariko nitureba neza mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru, turasanga iyo politike yo kubakira ku benegihugu yabaye yarafailinze, yamaze gufailinga. Bivuze ko rero iyo politike nishaka uburyo yahindurwa kugira ngo ikipe y'igihugu itsinde, kuko abanyarwanda bakeneye ibyishimo. Kandi nanone kuba hakina abakinnyi bafite ubwenegihugu bagakina mu izina ry'umunyarwanda, icyubahiro bari buze gutanga ntabwo kiraza kujya mu bihugu bavuyemo, stile kiraza kuza ku ikipe y'igihugu Rwanda. Nitusubira inyuma 2004 Amavubi yagiye muri kane ari nayo ncuri imwe yonyine rukumbi. Icyo gihe bavuga ko harimo abakongomani benshi,